Chuna final match था चुका था final match है Nrianam FC बनाई Zeme United Assam Football Club chuna final match था कुछ Zena na my tournament के team Kimber Cat Wangai dre Zena po chuna harap kenal te silang team best team kenal dre Zena na my tournament है Blessed Club organised ko sponsor है Dr. Nashon Ahung Ahung na namai ko tournament sponsor te ko today ina si bria ga ani Zeme benu si telo ko ga re le se jegra nang ni le da kan ta ba sai si da Hamza. The winner team we both dre zaina chuna ta ge sabam ba pa captain le sida pa dui lu bije gna pa du si la da si bije gna pa ta si ba sam pa chu introduce te lang za pa de song team ko me pa de biji den ko me pang ko na wang ko me ka se do chu da ma rang pi pe la le right lang ge first of the da nu train invite be bije agum ba ku channel ga agum dam sam da ma rang pi pe bije nam si da right lang te za ani rap chu to de ka chu rang da zaina pakna ba ga tournament la kai je bamba club Blessed Club chule je to dele kunina gumba la kai bizna nu le wang le za participate rang lo dam sui dele zaina keuna za gu namai divaza na galang ja rale kana su do pakna bega anu gu sponsor ball zaina team coach zaina player me bona nga be bizna na ma anu ai po tournament sam champion wang lo dele ba right okay nang as a captain nang na mai kan thawng la goal la kira kai lo e goal Sita da hai kain ke chali ko he 5 only na my final ga nang goal da ke kaise hat trick 3 goals okay si sang da na ga thaw pi lu idu alungwang chang sang le captain nu te te gu je le nang ma du i le jai na nang ga thaw jang ta game spirit la team je le rai ma roi da ip je ma da team je chi le da akyang na team jena Zeme United Assam Football Club ka che da okay nang ta hangkat ka nang nuina winner lu le ben nang nu men nu mang lo ani ele ani go coach na rang le na mai tournament wang ba za na mram gumba ko a acha tu chilo ko ngok le chele ani le ja kalang lu beda ani champion lu ra bo ja collection tiaria za Zeme United jina ta kule ka chebli gum na mai wang le successful le ji jena MC dele okay si sang da nang ni thang mom do so lu hang du pe ja so te chi bam ra haran ne pe hina chang lo ni ku tim pe re ge si sang da thank you na mai tournament ge anui ana kyang na Zeme United first ngau lu be nang si me nang si selo asui le ngai na nang apo tournament ge first wong lai benang hop bam ko be ga ko lo ai ju ina ra lang ba ina ni ngai ba ina decision na long ga luai be ja na mai du champion nu le se ba long ga kha gui ba bam nei ja na ina kha gui be ja na mai
ina kagu blue je wang chang ne sebe china ya go player me agu klam member berega sweep samai pe le Okay, then nang ko ta pung po bang ko me nang jito me ka sebe anu go video spe ba me video to ba sima la reda si bzena rang lo china ina ma Zeme United Assam seja ni club form te lo bachang ya ina form te ma ya ina general secretary pung jabam ne pung lo bachang ga champion ma na pa na ba te ja nui duang le he bje ga nan ke ne jai agu club ba agu player le ne jaga sui kan te ba agu leadership pang na go map champion no na wang ba recently ke chom nong ki na nui champion lo na pung le ka se ba agu plan pere sai le okay best people nya hele pa me mani ke go team na go wa pe re si lo dang wa pe ra hang ga o go kai ki lang ba jang o wi pa me scholar total score season Zeme United go captain 7 goal kai tele 7 goal total 7 goal ไปก็ได้นะโอเคก็กันถามไปแค่ง่อยลังไปขนาดมันก็ซีสิ ra lang bukan su introduction te lo Suida Azizene James Penmeda ina Nrianam Area Students Association seja nigo organization poina sepung jabam go president techimal sute jabam da lai namai ga nui Nrianam Area FC seja kolom poina ya na poina ya seja collection telu ja participator ahang da participator ahang run makke ani participate deble ja running ya be ja nui final le hang lu da final hang ga nui runners le ngau lu da Sumja nu jate chiko ma mina poina nya di bjegna game le chena pressure le luchi lag di bjena chena anu uncontest match le joda nu le ja anu ya we tried our best anu te di briat da okay ep jeba ma contest sang dele kan ga game kan team kan da duira du ma ka team kan da dui to lag bjegna ka ra na chang dele nang ni final sang bem si sang da zaina nang ni go club zen da ding ne pungsu ko me ka sebe tang anu club de pungsu ve sebe just anu ya zina ne lung game for enda that we began Nrianam Area Students Association Sports Meet seja nui coronavirus jene student rame wang hroi anu area lui student rame bam jegna seja organization point jigna sports meet gum ja seja bamaida jigna anu da information wang ja laisong ga tournament la lai ka sebjena ikina amram dung olu jan tun ta gum ja seja practice to the anu future rang safety julu jai gum tournament le ja participator alu ne jena hang da jigna nui running ya bija final hang rang olu da game si sang da pe ja nang ni go club zai na nang ni go union ja pe ja pung da sabi ibi bi ja running na web club sang da pe running na ma si sang da thank you Zeme United go president da za para lang bagai president pale bamne sudu posisi mak zaina agu bius te ba ana go video page bam le nang jisi makuda za lang nang so introduction te lo azizne taneng pameda close izne songrameda okay nang apo tournament tab ka nang si ka apo hang te zaina dui gule ka seba khob ba megalo dui ra hanga nom te lu ja hanga go le su okay dia nang te lo hang ko da hen nang kan mum bagai wang sang lu da nang go tim hang ko te gulo I kanum lu gum ja su ti pa bam se gana mi suida plan pere do aina go tim ga bam le ne do ago office ber ai mina do I suiber sampe da aina po pere pe ja au tim pe ja tournament di di do pe participate ra hang ina lu nei ja bam da ai lu ja dai gum me su do sang doi tan na ni ne do dui le ni ga tim hang ga ni ta te le ja ba sai da okay nang nungka yin tai ge bam da si da nang go tim hang ga gol kai mang nang ko te ru me goal kaime leine hanga every goal 500 pe hang ina jinai sai lu da poli gum den mai jang bo du pe da total ana kyang gol kai be nang da ke ka lo goal kai game le hang chum te do hang kana goal ga chum kai ko lamai po ina ai ga goalkeeper save te ba hang du irang ai da ai lu je poli gum je pa du save te jene pang i ami pe si ga da okay msi sang da ai gum be nang ta te ge nang kai je bam be je pe jan nang go leadership pang na pe je ma ki te ong la pe ra ding na be sang la si da hui pa me quay đi bạc nào ai cái gì canh rồi mà gì lông sang mà này mẹ anh ơi cô bay president lông sang bên kia mẹ ai cái gì này mẹ in này mẹ ngày hôm bên gì mà sao không em mẹ ta ko ma sao không em mẹ có đi đó cái này hey na mẹ này mẹ azizina je pe ong ne me azizne pia ji lu men ria me không chỉ bên này mẹ lô bên này mẹ keep the great
นังท่าจูบกันนังอปวะใครนังจังเลยเป็นหนุ่มเต็มมักหรอ hàng sang lấy nôm tới ta lấy ra neng kia vì thế nên người ngô ta ra neng ngô ta vì thế nên final hàng sang đó final cái này cái chơi nào mình Malaysia vì đi lâu đó final cái này Zeme United FC đó nên lạc thì đó ok thà mi sang đó vậy nang gì đây chứ mà còn nếu bấm đã po video page bấm chỉ đó nang ra lang baga nang gì vậy nang của team gì đây rang alo gì đó nè sắc kia này mà long kai ram đây đó đó là của team gì đó nè Nrianam area FC chơi luôn này nam mình người haro lo area gì nè ta có anh gì sang nang gì có thế Ajina Mr. John in dai meda. Azina polunging para na chudin ram. Ajina polunging nei me. Hello. Azina ning chibing ngame nong kai. Ajina saben pen me. Azina bor ka de me Ajina ben pen me da. cái gì mà ta sẽ lưu anh người biểu bấm men năng gì đấy xin đấy thì đó là năng cái gì cái năng gì rồi năng ta phong sẽ phô bấm được rằng ấy đâu Ajina ikolong nei me ijen Nrianam council go te da no mai rang ya gren ai ga long long ya kan ta be ga ma do dos be ra nang be mai re tu tu je apo kan ta be ga ani area lam gre council lam na ha da ge ga rang ya gre ani daru zam te tu ma bây giờ ý dân ta cầm cái suy giờ anh em ngồi đây, bây giờ cái này chúng cái ai cái thảo bom cái hàng đi cùng giờ mình suy xem hay mình số cái đi xử lý đây, giờ chúng này anh tăng cái cái lui dân tăng đó, vậy anh tăng cái cái luôn cái giờ anh nào em luôn, vậy cái tạm lấy nè, lấy luôn pipet cái giờ lui bên tarang cái hay mình giờ này sang cái này, năng này kêu team runner ngồi lên năng suy xem mà lâu lấy thế sẽ cái này ra lăng bởi thế giờ mà làm phải là hàng sang mà team him rồi bây giờ mình cái runner ngồi lên đi về cái đấy đó là năng suy lâu lấy suy thế này mà làm mấy apura sang mà cái game này ta cầm đi giờ mà ra lăng bây giờ mang sang nào luôn nôm này luôn số lăng cái nào mà mang sang nào cũng suy sang đây cái quăng cái tài cái bây giờ ai số này ít bây giờ mà runner tăng điểm luôn số quăng cái tài cái này bây giờ first cup sinh ra bây giờ running mà đó rồi nè năng của Indian giờ năng nuôi leadership căng cái này bây giờ kỹ về tăng là bây giờ running làm mấy lo Blessed Club President ha. Sedaga anu go biute jaba man nang jisi makoda sedara lang banang jirang lo. Azizene kiwang ben riameda ida Blessed Club ka po tournament go president peda. Okay nang noina po tournament organized be team da kiwang na mai go tournament ga. Mai go tournament kana hala kana wang bet 29 players on da lo da including anu go Blessed Club kana kana wai da total da 31 wang da. Okay 31. Zaina nang apo thawang be ga audience te zawang ma da participate me le nang nang si lo le he. Sedaga nang le ko dui be nang si be borok teng gum ja. Sai ra ilu le. De prege ka kaklebe hi pandemic hour ge coronavirus ne kle je bam sudo ani na ga advantage ma gane mi da ga ning ni je ani da ga ne lu mo ye be da apo ka kre de prege na ke kle je bam sudo kan tha be ge mi da ga mi karu ne mi chu immune booster je kan tha be ge plan exercise ke bam je na ida tournament la khada de prege rarit ne pui je bam sudo ni bam le green zone je bam je ge ne mam pya ma ko me de ge ne la khai bi ge plan ne team me wangai je bam alo je participate te me do sui ki be to be ma ge ne kha de ge bam ye sai ki be ne thai bi je ge ne team me 2 lakh do bam sudo participate te me ne do to sang le alam president na rang da We are moving back to our native place. I don't go to the